Pozdrav za sve Raja, danas snimamo izazov da pojedemo kršiku cimeta. Sad znači to je cimet, kada piše cimet, znači vidio sam koji su god snimali taj izazov da ga nisu mogli pojesti. A ja ću da ga pojedem, jer znam da mogu. Evo tu je čaša vode, kad pojedem da zavijem. Sad je meni to ako problem držati jer nosim gips, da ne vadi tastaturu. Vrijeme. Ponovo sam uspio. I nadam se da je izazov uspješan. Ako znate još kakav izazov da je dobar, recite u komentar. Ali, nemojte mi govoriti da jedem biber, zato što je to nemoguće pojesti tako, zato što je preljub, znači, čili je za njeg nula. Eto to bilo to, lajkujte, šerujte, subscribeujte i pozdrav.